Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga edi. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagatapak nga adamadi nga aramiden ti asawak. Ngem idinaamwak ti pudno. Jak ammo no anya ti mariknak. Buwan na papagayam, intay dinggan di pakasaritaan ni Eddie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talagang aurayan niya ti aramidak lakay. Kurang ti sweldo mga agpay kada tayo. Anya nga ron ngay ti maaramidak, bakit? Talaga aday talaang ti kabaalak nga irimit kan ka. Bastit laang matibiro ko iti salo na pagpapayang. No awan agpapukis kada agpakiday, wano agpadalos iti ko awan mat porsyento. Anong sama, bakit? Anya nga ron ngay, kat saan tayo mat anay anak abak nang? Nagsapulak to iti sabali arakit ko. Tay kumamat dakdakkel basit ti masapulak. Ala aramidam lata, noon niya ti amom apagsayaatan tayo. Ay dumakdakkelan ni Ashley nga anak ta. Umad-adon dagiti kasapulan na, nang runa iti pagadalan. Himbag pa'y kidi tamay sapay lang ti anak ta. Wen nga rod may salang arudan ti anak ta, nga marigatan tapay amang isakad, iti panagbiag tayo. Tay nakon bakit anos lang ti kasapulan. Panangal daw manan pare, nagbalon ka kadi? Hun pare, awan mat kwartak apagkaan ko iti oray turo-turo lang panganan. Nagpada ta, pare. Talaga kasta. Narigat ti panagbiag. Imbag paikin ka, dua kayo ka ni bakit mo ngagtrabaho. Una, gambasit lang ti masapsapulan ni bakat ko. Saan mo't adakal ti sweldo na? Ikaputa porsyentuan laang. Agkat di isupay mat, pare. Un mat kidi at damaigatang iti masida. Anya nga ti balon mo? Paksiw nga ikan, pare. Sika ngay. Awan may gatang ko iti ikan wano karne. Iso nga inalisa man na gabi tinluto ni bagat ko apalon ko. Awan pa'y sagpaw na. Ay sos pare, kat nun ay mas dayta. Nabayagan ajak nagsidsida iti kastakit. Ala mangantan, tan dumawatak man iti sidam. Ikan kamot iti balon kong ikan. Sige man ngarot pare. Nanang, tatang, kurang tinte jo balon ko. Nayunan nyo kumamot Kurang apagatang ko iti merienda. Nanginamot ten dagiti magatang a merienda. Ay na, ano sampay laang anak ko. Agyaman kakit di tadapay may tedme. Agpay suti kinunan ni nanang mo. Dagitin tupay daduma. Pagplete dala ang ti kwartada. Imbag pa'y dagiti gagayem ko. Taado akanayon ti balon da akwarta. Uray taadamat balon mo nga inapoy. Tinapatag saan ka mabisinan ija pagadalan niyo. Ano samnuan niya ti adda anak ko. Tasan tayo kat nga ron abak nang. Wan, tatang? Saan ka madanagan, anak? Tano makasapulak iti napimpintas at trabaho. Nayunak ti kwartam. Wan, nanang. Ay, talaga kasapula kung ti agbirok iti dakdak kala pagkwartaan lakay. Makamukalatan bakit? Pasensya ka na talaga. Tawan mabalin ko. Amumat, basit laang ti sweldo ka. Katwan alakay, maawatan ka matkat. Iso nga rod nga aramidag ti amin tapno matulungan ka. Sige nga rod bakit? Tairubwat ko dagiti kasapulak asumrak iti trabaho ka. Ala, tulungan kan. Tagsabay ta arumuan. Gumatang kayo man itilakok a merienda kakabsat. Mabit lang. Saan ka dias ka ni Marites? Wan, kat sikat ti asawa ni Ana. Siyak nga rod. Kunakon kat. Sikat ti kanayon na idi akad kadua rumakrakit iti kumkumpurme. Idi babbalasang kayo pa. Wan, nabayagmat nga wan damag kun kin ni Ana. Manipod na ki asawa. Sa dinungay ti ayan na ita. Agtagibalay, wano, adda trabaho na. Makiporporsyentuan ni Jay Salon ti amam muna. Kasta ka di.
Ay, amo ko no sa dino asalon ti bagbagam. Pasyarag tuman mat, nabayagan ajak nakita. Ay, katuan Gumatang kayo nga roden itilako. Tapno lumag-an mat to'y awit ko. Alaman laangan, takaasi kamat. Total, itatala ang manan ang nagkita. May, ada ka matgaya man lakay. Nakauna ka matgaya masimbang pad. Inuray naklat ako man ata siya akong tinagluto. Siya kon. Ay, un gayam. Nakitak ni Marites sa sigod agayam mo. Kat kumusta mo tanda dya agayim ko. Nabayagan na dyak nakitkita day jay Aglakla ko iti kumporme. Nakadahanon nga ron iti construction sa itapagtrab-trabahwag. Dinamag na no sa dino ti pagtrab-trabahwam. Imbagam ko Total, amo na mo't ije salon nga ayan ko. Wen, imbagak. Kat nakuna na, amapan na kanto pasyaran. Nasaya at mat nga rod. Mala, siya kung timang ituloy itilutlutom lakay. Agina na kamatan. Maturog ta masapa bakat. Tapno masapa tamot amariing. Mabit lang lakay. Basaag lang ti message ko. Amangan mat no importante dayto Amangan mat no tay rakit kun dayto Alang rod, basaan pa'y. Kalpasan na, agida ka moten. Lakay, nagchat nga agpay so dyan nagaplayak arakit ko. Iso arumwarak ita, tada ka no customer me. Anya? Rab-rabi arakit. Anya nga arakit na ita? Ada make apak. Anya? Ala, umuna ka na maturog. Sana bale, numalpas ko ang make-upan, agawin akmat lang nga dagos. Adda ayamat agpa-makeup arab-rabi. Kat adda alakit din, umuna ka na maturog. Nayuna kunti kwartam itama pa nag-eskwela, anak. Thank you, Nanang. Welcome, anak. O sige, Tatang. Nanang, inak nga ro din ng eskwela. Sige, hagananad ka, anak. Nanang. Bakit? Anya nga oras asimmangpat kay dirabi. 12:00. Rinabi ka di nga damik apam? Depende adamang text kanya. May mayatan da ito'y arakit ko lakay. Tasaanan anaskan nga umikatak ije salo na pagpapaayak. Mabalin ko lata ti mapan ijay no adabakante nga oras ko. Asino ay dagiti make apam? Awanan ti ado adamag lakay. Basta adan rakit ko adakdakkel ti sapul ko. Nakalagip kamot manan nga umayagla ko, Marites. Adda nga min kayat ko adamagan. Anya day ta? Adda ka nung magsabali arakit ni bakit mo. Ngam saan na nga ibaga no sa dino. Ha? Si Kangay, amom ka di nga adda sa bali arakit ni bakit mo? Amok nga adda sa bali. Saan ko nga amo? Tas anamat nga ibagbaga no sa dino. Ay sus, si putam ni bakit mo. Ang mga no sa bali matirakit nan. Anya? Aping ilimlimad na ngay. Iso ako nak nga amangan no sa bali matan. Agrub-rubuat ka manin. Wen tadamanan mapan ko make-upan. Dua pa'y dagiti make-up kit mo. Sa bali ti alaam no rumwar kay tirabi. Sa bali mo ti aldaw. Katkasta talaga Sa dino nga min ayati ayan ti rakit mo. Apay ayaan agado damdamagam edi. Di ka pa'y katagyaman ta makatultulungakan ka. Agtal na kalatan, tawan mat madingar aramidag. Diya kayat tinagado damag mo. No saan mo akayat nga agapat agtal na kalatan. Apay nga ron ngay nga agpungtot ka. Kasano, kat nagadumat nga min adamdamagam. Bakit? Apay anas ka nga agdigos ka. No kasta sumangpat ka naggapo iti rakit mo. Pati pa nagdigos ko, ada kay papanan na. Natural nga agdigos ak naggapuak itirwar. Kandaga anak. Addan samot kan sa baling ar-aramida. Awan madi nga ar-aramidak edi. Iso amabalin ka di. Di nakpagat atapan no kayat mo anasaya at ta. Pare,
No kasta, pagkat atapam ni bagat mo? Asino mat ngamin ti saan nga agatap iti kasjay. Okay. Anya nga rin ti plano mita? Diyak amo pare. Makiapa mat ni bagat ko no kasta nagadu adamdamagak. Surutam ano sa dino ti papanan na? Amang ano makita nakpay. Kan kasapulak mo ti agina na. Diyak masango ti mang surot kan kuana. Awan sa bali ang maibaon mo amang surot? Ha? No ad na maibaon mo, ibagam ta surutan da ni bagat mo. Sige pare. Bayan, tamang kita iti mang surot kan kuana. Itamam paya pimasar ka dito'y balay, Eddie. Adang aming parikot ko, tatang. Anya ti parikot mo? Ni Ana, tatang. Ha? Itamam pa'y ngagparikot ka kini Ana. Ket no nagsingpet ti asawam. Adang arod atap ko. Nga amangan no adda madingar aramiden na. Anya kumamet ti madingar aramiden na. Rumrumwar iti rabi. Ngam di na kayat nga ibaga, tirakit na. Anya? Tatang, di la mabalin asurutan nyo ti asawak no sa dino ti papanan na. Anya? Alan tatang. Itiks kayo, apaman arumwar iji balay. Tasurutan nyo. Apay akas ta ti panangkitam kanyak, Eddie. Gaputam mo, arumwar ka manen. Di nakpagat atapan kunak manen, Eddie. Diyak ngamin maawatan, no apay asaan mo akayat nga ibaga kanyak tirakit mo. Saanan arumbang amam. Basta, ipasigurado kan ka na dalos ti aramid ko, kan awan madi nga aramid ko. Saan ka amaawatan, Ana? No awan ti madi nga aramid mo, apay nga rod asaan mo nga ibaga? Panawan ka man langan, nagadumanan adamdamagam, makauma. Wow, nagimasan ti sidaan tayo. Ala, kadwam nga rod ti mangan, anak. Kat si kamat, Eddie, apay asaan ka pay laamangan? Sa anak amabisin. Ala, mangan kayon, tanda pa'y papanak. Sa dino ti papanam? Saan mo nadamagan? Tauray si ka, saan mo matlaan nga ibaga no sa dino ti papapanam? Anya? Sige, mapanakon. Amukaw no anya ti rakit ni bakit mo. Anya, tatang. Ag-make up itinatay. Anya? Agpaiso day ta anak kaw. Sa bagay, awan mo ti dakes na. Iti aramiden ni bakit ma. Una, natay ti make upan na. Apay, dakes? Diyak kayat day ta arakit ni bakat ko, tatang. Diyak kayat. Anya? Agawid akon. Tapag sardengak iti day ta arakit na. Nasaya at mat, tanapanan ije pagadalan ti anak ta. Adda napatag apagsaritaan ta. Anya mananday ta, Eddie. Pangaasim ta jak kayat ti apa. Amukon, no anya ti rakit mo. Ha? Kat, anya kumaita. Isardeng mo day ta rakit mo. Salbakit de. Ag-make up itinatay. Kat, anya nga iti parikot iti dayta. Apay, saan ka amalyaw nga ag-make up itinatay? Ay na, Eddie. Amin tayo, kat kasta ti pagturungan tayo. Apay kumaamaliyawak ngay. Basta, isardeng mo day ta rakit mo. Apay apagsardengan nak. Di ka pa'y katagyaman ta matultulungan ka. Basta! Sa anak nga agsardeng ang urayan niya ti bagbagam. Awan madingar aramidag. No kasta, para make up itinatay ti rakit ni bagat mo? Kasta nga rod. Katjak kayat day ta rakit na. Tapay mo. Ay, malyawak. Di ka kitagyaman, tawan madingar aramidan ni bagat mo, akas iti inatap mo. Ay, una. Awan nga agpaiso. Ngam kasladyak mairusok abang kay timik-make upan na. Ag-make up lang, mat. Si kamat pare. Sensitibo ka launay. Umayak manin aglako iti merienda, Eddie. Adda ka man gaya man. Sa anak agumatang. Ni, apay akasla napudot ti ulom. Ayun gayam, amumin ti rakit ni bakit mo. Mabain pay laang amang ibaga. Katawan mo't dakas na iti rakit na.
nadalus mo't apagsapulan. No kasta, amo yung matan. Wan, sika, amumatan. Wan. Katjak kayat daji arakit na. Kasla nakababain. Ay na, awan rumbang apagbainam, tanadalus mo't gayam ti pagsapulan na. No kasta, ayos lang kada kayo daji apagsapulan. Narigat nagsapul iti trabaho, Eddie. Saan tayo kuman nga agpili iti trabaho? Tinapatag, agbibiyag tayo, asaan tayo amang lamlamang itipada tayo at tao. Gapumet lang iti pamagbaga dagiti gagayem ko. Ininot ang naawatak ti pagsapulan ti asawak, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Eddie. Agyaman pagayam, Eddie, iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, agpay sumit ngamin, nga awan ti madi iti pagsapulan ti asawam. Iso asaan arumbeng nga ibain mo. Gapo tar aramidan na ti amin, tapno matulungan na ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Eddie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.